Učimo se angleščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. A food storage container. Posoda za hrano. A lunchbox. Škatla za malico. A food storage bag. Vrečka za hrano. A freezer bag. Vrečka za zamrzovanje. Plastic wrap. Živilska folija. Aluminum foil. Aluminijasta folija. A pantry. Shramba. A kitchen cabinet. Kuhinjska omarica. A kitchen drawer. Kuhinjski predal. A kitchen shelf. Kuhinjska polica. A spice rack. Stojalo za začimbe. A bag clip. Sponka za vrečko. Dish soap. Detergent za posodo. Dishwasher detergent. Detergent za pomivalni stroj. A dishwasher. Pomivalni stroj. A dish sponge. Gobica za posodo. A dish brush. Krtača za posodo. A scrub brush. Krtača za ribanje. A scouring pad. Čistilna gobica. A dish rack. Ocejalnik za posodo. A kitchen sink. Kuhinjsko korito. A sink strainer. Cedilo za korito. A paper towel. Papirnata brisača. A cleaning cloth. Čistilna krpa. Cleaning wipes. Čistilni robčki. Cleaning spray. Čistilni sprej. A spray bottle. Pršilka. Rubber gloves. Gumijaste rokavice. A trash can. Koš za smeti. A trash bag. Vreča za smeti. A recycling bin. Koš za recikliranje. A compost bin. Kompostnik.
A broom. Metla. A dustpan. Smetišnica. A floor cloth. Talna krpa. A recycling bin. A kitchen drawer. A compost bin. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.